ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи аллоҳ созем хубем. имрӯза влог мондам, мехоҳам ки баъди шумо камтарак бо видео кунам. имрӯза влог мондам, тайёр мекунем хомшурбон. як сета сағали калон калон буд. мардак чихеле дар видеои гузашта гуфтам гӯшт надорам, гӯшт биёра, дар дурунаш сета сағали калон дора. ҳавоя ҳатман ки хомшурбо мекунам. дар хомшурбо ба маззаи чихеле бисёри мо медонем. барои вай ҷӯшондам, боз иҷо фақат ки пиёзша надохтам, хеле майда майда ҷӯшидастай. баъд иҷода бо камтарак хеле салат тайёр кардам. иҷода зуволача гирифтагим, бо зуволачада равған андохтагим, об, намак, орд. ҳозир ҳамиёра хонумача, руғану қабисор андохтагӣ нестам. хонумача ё як намуд самбуса бугем ҳам хеле тайёр мекунам ҳамроҳи шумо. ҳатман ки печонданашам дар шумо нишон медиҳем. дӯстони азизу меҳрубон, раҳмат барои комментариҳои хеле хуб. бениҳоят аз ҳар яки шумо миннатдорум. агар имконияташ боша, якта лайки монед дар видео, якта комментария бинависед, фарқ надорад чӣ, лекин як комментария бинависед. ва ҳастанд одамҳое ки дилои бад доранд, ҳамара худчон фикр мекунанд, чӣ хеле дили худчон ай, ҳамун хеле фикр мекунанд. дар ҳами видеомон комментариҳои бад менависанд. худованд хеле одамон нигаҳ дора, бениҳоят бисёранд. кадом видеое будро ҳастанд, на танҳо видеои мами, видеои кадом тоҷике будро ҳастанд. ҳам хеле одамо маъқул нест айтона бубуроед буред, ягон ҷои маҷбуриш нест, ҳеҷ ки маҷбур накардагиаш шуморо маҷбурӣ ки ҳеҷ хера дар видеош қабида наметона. барои ҳамун бубуроед буред. бо ҳами қахайтерое ҳастанд ки чӣ калима гапе мезани ҳамаша гӯш мекунанд, ягонташа пропускат намекунанд, ҳатто рекламаро пропускат намекунанд. ҳамин як гуноҳи одама меёванд. ҳама банда дар вақти гап задан як гуноҳи не якта гуноҳ мекуна. и одами ҳамин хеле худаш. барои ҳамун ҳар гапҳои баду балотона назанед, серавно блог мекунам, тона меравед. ман ба шумо кор надорам, дар гапҳои шумо ҳам зиқам намешам. аллакай сеюм солаша ки ма каналмо пеш бурдастам, хеле гапҳо айсару румам қазиётие ки омӯхта шидагием уже. барои ҳамун худтона азоб натиед. дӯстони азизу меҳрубон, ман ба крахмалам хеле тунук кардастам. ҳоли тунук карда бошам, тунукиша чанқа мекунем, бо нишон метиём. ҳама вақт намида пеши мая. инам хеле дӯстони азиз тунук кардам, камтарак равған мекунем. иҷода фариза оператори машида чира қипидагиай, камераро қипидагиай. баъд мерезем чира салата мерезем, нем хеле ранги хонума тунук мекунем. баъдан бисёрам намеандозем, шенем қабасем. баъдан мепечонем, шенем хеле. баъдан мегирем, инам хеле ишада иш, инам хеле мепечонем. тамом, инам қакор. охири видео ту худу тамошо касиди. инам хеле ҳамаша мепечонем. дӯстони азизу меҳрубон, инами 6 донаша печондам. ҳозир дар духовка мемонам. ҳоз сурхак шид, бо нишон метиҳем тона. ма чизое ки нишон метиҳем дӯстони азиз, худ ман дар мо ютуб, тикток ам хелео тамошо мекунам, мебинам, ҳами кулинариро бисёр тамошо мекунам. завқу метиҳем, мехезам, мепазам. шумо ҳам барои вай видео мекунам ки бихезед аҷотону кам кам бупазед. дӯстони азизу меҳрубон, инами хел пухтай. ҳозир ма мегирам, бо дурунашам нишон метиҳем. чира самбусаи косачаро ма гирифтам, дурунша нишон надодам. як апаҷон буд, хоҳарҷон буд, навистае ки дуруншам як нишон надоди. дурунаш сочни хушромадагӣ буд. мо фақат мекунам, букунед пушаймон намешед. ин роз якум бор кардастам, ҳоли мешикоем мирам. дурунаш чӣ хеле, бо нишон метиҳам.
اینم خاله گرفتم شونه حاضیتش میگیرم داینه ایلاگان میبینیم شکوچ خیلی اینا دوستانی عزیز و مهربان درونش خباتوش بگیم حاضی نچشیدم نکیم خیلی سوچ نی خوشروی اودورا که خوشرو نمی خیلی خیلی اینجا باشه شوربام هم تیار شده که گودا کدا کشیده استم ما مرده کشیده دورم اگر بیایه در طاوق میخوریم دوستانی عزیز و مهربان دینا بگه عراقای پگه شده ما اوقات کده استفدیم چه خاله که شما دیدید ما خوراک تیار کده استفدیم گفتم مردک بیایه بعدا در طاوق میکشیم شوربا را در طبق یک از طبق میگه یک از طبق میگه مالی طبق میگم دیگه چی میکنن بگه مردک اومده کار وقتی که کار اومد سری رفتنش داد گفته سپیشکی مرا یا دوباره اینجایی گودک 3 بار کندگی بود 2 بارش ساز کده آورده بود بعد ایدف 3 باره بود بعد گفته که چی بیار گفته چی میکنم ساز میکنم سپیشکته بیارم گفتم مایل دادم بگه آمده اینمی کارو بکتی این بیقراری ما رو بی اوس بیم خودو مشکم آمده اینمی کارو بکتی کارتا بست این کارتا با او خاطره بوده که ما چه خیلی گفتم همی شرکت فقط خال میگیریم تیلو پاجیزن نمی گارانتی همی کارتا برای بوده ما دو دیان همی چیز خریدیم گارانتیش پاجیزنمو چانقه باشه هموقع گارانتی بعدن مادا یکتا بست بجا آخه تو даже بست اگه کو سپیشکم ما برده بود سپیشکم هم گراموش همیقه گرام بود نکیم این خیلی نبود آورده دیگه سپیشکه ما کلونچکش گرفته داده بودم کلونچکی نه آورده پدابین یک گوشپارام موندم خیلی کمپلکس شده یکو این گوشپارام 6 سال پیش گرفتگی بود همون خیلی استادگی هم خوش رو با ایره گرفته اینا کلونچکا کتی سپیشکه آورده گفته که تبریک ایره بگی انداز گفته وای علاقه شدگی بود سوس شدگی بود خیلی بافتاش کندم گرفته است بود نباشم ما ویا همی خیلی خراکتر دارم که ما فقط چیز خریدم ما میدوزم اینا برسلت ما دختر میگردم چلوم هم باشه میدوزم همون سپیشکرم ما قریب 10 سال شد ویا همون در وقت دخترکی بودم خانه ده و یک پدرم خریدگی بود ما فقط دختر میگشتم فقط میدختم نکیم کندک دیگه ندختم به مردگم این نوک خریده اینم خیلی خداوند نصیب کنم و روزای خوب ده استفاده کنم فقط در توی تماشا خیلی لینتش که داشته یوخه اینم خیلی شما هم سپیشکاتون کنده باشه زنوی عزیز در شواراتون بتید در جوش ناو خریده میورن اینم خیلی توفه مردک ما هر یک چیزی که نشون میتیم فقط همه خورسندی اویلوی مونو نشون میتیم او مردمی خونون همی خیلی در کدام ویدیویی که جنگ و جنجال باشه یکون کسا غیبت باشه همونجا بسیار ترک میدونن تماشا میکنن ویدیوی ما که فقط خورسندی در مردم خمان او که انترس نیست برای همو خواهید که پیش روی کانال ما رو پیش روی ما رو یک تا لایکی بمونید یک تا کامنتاری بنویسید در اونجا باشه ولاگ با پایان میرسانیم تا ولاگ آینده در پناه خدا باشید خداوند نگهداری هر یکی با شما باشد دوستان عزیز از هر یک تد میندارم برای کامنتاری های خوبتون نگفته نماند این نگینوی این همه شوهر ما چیز بخره همین نگینوش اوریجینال میخره نگینوی این تمپسه همین خیلی این هم میخره همین خیلی میخره ده یا دیگه ولی گرانات بی چلا آوردگی بود مکو چلا بردگی بود ما میرسه و یا نمیندازم برای که ای دوتا زیاد رنگی سیگنو میتوی برای وای نمیندازم اینه میخواه یکی علیش کده میندازم و خیلی همه وقت میخواه بیا
خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشید. خداوند نگهداری هر یک ما شما باشد. خیر.